ku atang di ku ki terrorist hai tar apha basu yaw he adu de khangre moi si lotion bagi waroi sin ama lak pra aduna bu solution odo mal government dia last di khalani masi kangu ji phagam taw kangu ni mi ju yam de da mi lising ani ga tare la tra ngar kan khoni adu hanuru ga siramani mayam na 2005 ti yenga di how many still survive natra ade anobu recruit to bu su yaro hai kai de no ano bo yaw re ji bo khulai su pocket to bu yaro hai yaw ri su gi agreement du da ana su gi agreement si de in kham su agreement ni satna bidra be agreement ne bo ko. Hello, a very good evening. Welcome to MANUNG. MANUNG the man Purung Putaram Shage. Manipur gi jikthoi crisis se akhoi India gi union ministers sing adi tongan ba akhoi gi mapan gi akhoi India gi leaders sing na phongdok gi matina Manipur da thokpa hoji ki ba crisis se mapan gi illegal immigrants khulai pai ba lalhuwa amari tongan ba akhoi gi drug akhoi gi poppy planters kangu mayam khakna masi instigate to ba adum ba Irang amani havasi India gi home minister na thamgi ba wafam ni loina na Manipur gi even hanagi chief minister oiramba Sri Nongthomam Birena ju thamgi ba wafam laigre aduna hajik lai wafam de hajik Manipur gi adum batungdu laita da ba aduga hajik lai ba Irang loisan da ba sigi marak sida hana mamang dagi akoi Assam Rifles amadi lairiba keno UPF ka 2005 tagi chanaraga lakpa adum suspension of operation hariba suspension of operation ji adugi makha tarakpada tripartite talk oina 2008 tagi India gi maru iba khoigi phampai riba mayam yauraga Manipur government yauraga loina na keno amadi UPF ki makha da leiba lalolup kunga manga bulaga Manipur da suspension of operation chatharak pani aduna risang sina chatharak bo suspension of operation ji 2003 dagi holkiba irang sigi matungda mu 2023 dagi horpo irang sigi matungda 2024 gi February gi tarik kun ma pan da loi gi bani aduga Manipur gi hajeti paliba sarkar hanagi BJP lainga Biren led government nazo lairiba suda yauriba lalhulup sing se makhoi si lairiba irang sida instigate tawi aduna makhoi makhata na su extend tawi wafam se masi cancel tor lakhibani adubu India na tadana laba matungda 2025 da amuk su se chahi ama extend tor lakpa adumba khoi gi chana kanglon amadi tongan ba pacts ma'am khak sign tong khibani aduna hojik makhata na akhoi haukiba December ki tarik tara gani thoisi tripartite talk Manipur government MHA loina na keno amadi UPF ka mari laina na adum phangkiba mifam da hajik thamai wafam se ayamba khoi gi Manipur ki pawching headline mo ina hajik karai base UPF amadi keno na MHA Ministry of Home Affairs ta thamgi wafam se reintegration with Manipur is impossible haiba wahiduni aduna hajik kuki gi MLA khoi gi lairiba tara makhoi dagi makhoi tongan maming oina pandra so ayamba sing si keno amadi UPF ta amadi hajik makhoi gi taliba separate administration demand support orga lakpani aduna Manipur gi hajik lairiba maitei hariba jati sika khundamina ba makhata na reintegrate tabusi amona yararoi until and unless Manipur separate administration phangdriba wahibasi MLA mayam da thamgiba wafam su yauribani aduga hajik makhata na UPF as well as KNO na Manipur da hojik maitei hariba jati jida masi amona reintegrate to yararoi masi makhata na makhoi gi laimina ge hariba targadi akhoi gi oiba separate administration in the form of union territory pigadabani habasini hojik ki oiba makhoi gi amna happening oiba burning demand si aduna MHA na mamang da su hokiba khoi gi November 3 amadi November 3 ta phamkiba makhoi gi oiba mifam da su lairiba makhoi gi demand si yaba ngamoi haibagi madu cancel tawkibagi wafam phau lairabani aduna hojik suspension of operation to separation haiba topic to ngasi maruina koina khana jagadori basi aduna I welcome Oja Dr. Yumnam Premananda, Associate Professor and Head Law Department, Manipur University. Dr. Premananda, very good evening. Welcome to MANUNG. Loina Oja Shanta Nahakpam ne Secretary General United Committee Manipur. Oja Shanta, I welcome you too on MANUNG. Suspension of operation to separation. I randomly I'll come to Oja Premananda. Aduna Oja Premananda hajik live si sugumba su makhak sign tongna ba si santi purukna ba amadi tungdu leitana leina ba gidame tawdabu masi Manipur thugaina na gi adum ba su makhak India government ka leiriba UNO sige
UPF amadi laiba makhoi KNO ga masi sign tawne rusi Manipur thugai yanabra natragana Manipur se kairga lairabra masi already fragmented masi akhoi lebak miyam prajada haidok pa yadaba dum wafam oibra india government ki maike dege akhoi gi laiba akhoi gi pau gi khoi likhun ju phang bangam daba aduna hauze jik laiba situation ji balance tong nabagi damukta haidok tana thambagi adum wafam babu lairabra haiba wafam sene kari kari mot pibe ai marakta samjanjar ke oja hojiki asengmadi hojik suspension operation moi tok to si round hanak sure ko handak kisina ngarang hangi wari sida anda si tripartite ni party home ni amana ministry of home affairs gi team am yaure natra adagi di hojiki lalhoro ani lalhoro haibe ade hojik puti moi suspension operation laiba loop ani ko hojiki amana KNO ne kuki national organization ne adagi united people's front ga united UPF ka moisna party ani sure ahum subada government Manipur gi su yaurangani ko tripartite si ne ba ko an ai wakhanda di si akoida si huje koina thengnari ba ngasai gi reintegration with Manipur impossible ga tawri se aseng badi si kanoni moi gi joint statement ne joint statement means home affairs yaw na te government Manipur yaw na te wari si loira kanda UPF ka KNO gi statement ne si aseng badi ngasida yana ba khopa kam leite da just see this joint statement by these two group UPF amasung KNO moi community kumanga adugi pot ni masi minister home affairs gi pot ki kam yawde ana hoji luri se moina akoina khanaga da se demand se legitimate haibunga illegitimate haibunga akoina changba aina illegitimate hai se ani ko amana aina illegitimate haidi aina yada ba phangom thokta ba demand ni hai se moina hoji taliba kari no ha kanda mo yam lu lai si da yam ire ancestral land the land right kana torok pa MLA LR yawi cookie sip ki makha da lai bani koi governance tong an bani kana yam ire adagi even weaponization of state machinery against the chin cookie group kana ekta mo par loi ire adagi May 3rd 2023 is not a single incident is a culmination of adu wada kana ekta par loi da itihas li ire adu mayam du background oiraga moi hujik talib demand kana kanda separate administration in the form of union territory with legislature have never ko si demand ni ada aina hujiki sigi demand se illegitimate ways aina point ani da neba aina haije do se ahana point kana kan masi india constitution makhada phangmo yada ba adumba demand ni haiba sima ko adu maram dai aina akoina ngangjabada without any maram yaudana koi wangang de masi phangoi da maram si moida yaragadi kanona ngasi khanari ba santa yuani ngang doiba koi Prem Pebam tobi si yaragadi sigi kuki gi akoi gi phawwa UPF KNO mi leita gadi masi copy dang kapsang gomoida whatsapp tra kana ta moi khangni si ahan bada illegitimate demand from the eyes of Indian constitution asim ai lere ani subadana moi gi demand se moi gi su masa makta su yada ba haitare aina illegitimate haise ani ni ko amana constitution of India gi makhada Manipur ju thuga yang haiba union territory lokthok loksin tawsi masima yade aduna their demand is illegitimate amana moi gi su gi agreement yengbiu su ja sengbadi 2005 ta Assam rifle ga moi ga tawbani aduda mapana thom dabani 2008 ta tripartite ohibane bako government Manipur di kono su yarakpani an adugi poni ahan da dege dum su gi whether su is legal or intravirus or ultravirus has a big question adum ai thamjaro asengmadi su bokta tawba yadabane asengmadi anyway tawre aduga sigi mata aina hojiki ahanbada illegitimate oidum thamjare ani subudi illegitimate ta oisina sugi agreement 2005 lere 2008 ta tawnaba agreement yengu adudu yawbani magi preambular paragraph kawe susi ngasai tawba fresh liquid tawba yadaba dagidi madu nongmai aduda locker da thamba kaina mayam duna sugi ground rule kawe maduda mamang da pera anyum yawrangani aduna preambular paragraph kawe aduda recital du yawbani akoi Manipur gi territorial integrity di adu kaimta yawroi sugi wari sabada yawjabane they will not ask akoi gi Manipur gi territorial integrity kaiba yaba wai amta putho ese su masama gi agreement sida hek agreement hawrukpagi ahan gi pera ama ani ijabane handakisu 2025 ki tawriba sugi agreement page ani gu makhoi ubudo public domain do loimakti udri handakti phangde na hangai di phangame handakti sugi agreement si phangde page ani kha akoi gi press information bureau ra kana thadoropodu da akoi ubudo adasu very clear oire Manipur gi territorial integrity sidi sugi wari sabada saro en yawbane bako adugi
area of kan hatare jurisdiction oil in yaubane ba sigi ground ani sidani aina ngasai separate administration ki post sima illegitimate demand and hijeri okay adum zu leire adu maroi no da je akoi ge valley ki saruk sing dadi arm surrender tawhandana adagi khulai lokhatpa khulai mayam khak recovery tawgre Manipur state police amade Assam rifle tonga tonga ma akoi gi forces mayam khakna adu ching gi saruk sing dadi adum khulai surrender tawgi bi wafum leite adum akoi unauthorized oiba adum khulai mayam khak ching da lai ai gi wafum du leire aduna hajik lai wafum de hajik akoi gi KNO amadi UPF makhoi na sadhariba hojiki makhoi gi oiba suspension of operation gi makhoi gi hojiki talk sida until and unless khulai leiriba mayam si loina mak surrender tawdringai da adum bas koi tom khak tawrapasi masi constitution gi masi koi miyeng de kama yeng bayai law gi miyeng de kama yeng bayai dai mate hojiki di su gi kano du da agreement du yaujarbani suspension operation gi tam condition yaure moi khulai sing du loina thamdoi ne ba ko locker ma da hapaga ngasai gi asai monitoring group tu na tawga khulai paibe area kha yawi moina moigi leader nu da chatpadu gi amani guard oina ba ko adu pi atai di loimba moigi soldier thamdoini suoni paina doini asana phal natraga moyam paini moinam paidoni suoni paina doini ba da mamang da khoina ningjang ba ya ba si mamang da khoi gi more gi SDPO chingdam anand si nongmena ka pa hato khra ba matung da Manipur police mayam ka enforcement tor matung da moi shu gi lairiba kem da ba yam chang ga moi check tawdana adagi tongan ba khoi gi khulai phana ba tawki mi bizu leramde khulai ju leramde moi khoi gi armory da khulai amta leramde adun dak pare makhoi shu da leiba da khulai sing se moi personally makhoi sinare makhoi gi leiba anak pa mioi sing da loina mak pithoga leiba lan sida akhoi gi attack tawna bo hona ba moina chauna shu da leiba mi jingna mating mangjale habi achau khudam amju leigre haidare ba masi keno ni akhoi sum akhoi hai du na shu gi agreement terms condition yaw du ne ba ko ground rule su haire adugi poni madu phajana enforce tok de ko adugi mechanism am leibani ground rule ji yengjenna ba adu phajana yenghilam do mande adugi pothok ne bu tare ba potudi aduga aseng badi mase akoina haijem nate akoina on record leibaduni an on record si masai gi sum parliament gi debate lakpada su adum hairabani mathang da budi government india gi keno statement ji khaga honge ahan ba khwai fast gi ahan ba Manipur rang hauraga tha khar lega tawba parliament gi kano mifam du da akoigi honorable home minister masamang hain ko sai prem su pan gi badu ne akoi thoi si illegal immigrant mayama sumana nongmai ka pa khot pa gi thole ini na mana hai gi bane ba ko drug ki kari su pan gi bane ko no badu sum honga hoji pudi kai no khoi bap tarak tre ana aina khambal masi manung da bigger conspiracy ma leram ya gi pot sima lei mayam na proxy war ga hai akhoi akoi lo de proxy war ji sina dabli na khoi na bigger conspiracy hai ba ne ba ko bigger conspiracy kana na tawino adu di khoi na khana hai ya da ana luri di si akoi hoji very clear oire ko aina ai gi di hoji ki moina taleba demand du ne na kana yethaning se di kaino ka or do demand ne ba ko sai gi aha ma daina haji do sai gi shu gi agreement masa mak te yaure Manipur ki territorial integrity gi wafam si subject matter oina khanaroi haji ma yaure adu da moina upu khale basi ain khambada mamang da su minister home affair na maji khanaroi di haigra bani adu khanaroi haiga su moi di sum injhelaiba injhelak pai di moi si hayeng masi demand se tanda matam da sai UPF ku oiro ade KNO ga oiro moi si hingoi du ne bhai kaino kanda aina toina haijaba akoi Manipur ki district manga Susangpu da hore Kangpokpi hore Fezol hore adagi di Tengnopal Sandrel haiba district manga sidi terrorist na occupy taw leiraba district ne ba ko sidi yam lui ko Belly the kaida swai da ka pi ba nongmei adik swai la lo mayam si whether they also terrorists or not and hangbi ai ko si so ada khenabam lei khenabale basi ba sum bi khangre lai te yaw bodi Geneva Convention di 1949 gi for Geneva Convention nataba madu matung da 2 additional protocol haidana 1977 gi lei no protocol additional protocol 1 gi article number 4 gi clause number kano da para number subpara 4 da article 1 gi subpara number 4 da very clear ni National Liberation Movement sing di terrorist na ti ni yaw bane lo di yaw budun ko yai di adu gi po ni adu adai da ne akoina hai lo di yaw buduni aduna si di terrorist na somlap na occupy toroga Pakistan occupy Kashmir haiba du mana moi hukuma ma reigns of terror thamna ba honra ka pu ne ba ko adu da ne khoina moi gi aseng badi sumba separate administration oiro shanti lakna oiro sidi moi wai sadong na te ne MLA singa civil society kaungu sana ka da ne ba moi di moina lan hausi kai gi no haina toro adu wari sarga moi pitok pusin toroga noi sain da toro ngasi dagi khulai am da pai ba yaro ha ga lution gi doi ne ba sing badi ko adu gi pone do ama khakna
constitution ni makhada su moi gi demand je phang hauki mamangi dura ju yaw tringai da hauki ko da MLA pan miram do sumba tripartite to am tor kon center na khoi gi Manipur gi elected khoi MLA me am je bypass to thom ba je ndaki matang je bypass mak nati yauri khoi da bureaucrat yaw ngoni e commissioner ngoni senior officer yaw moi yaw doi ne ba du elected members ing di mathuk da da elected members ing ja sik chim khoi je hauki khoi loin pham ke laga leibisu nate sumna da gi Manipur president rule hai ba gi wafam budi lei ado hang government gi yaw do sidi maruina government hai run do sidi maruina IS officer sing sini na commissioner nungli mayam sini ba ko moina dum represent tor kani adu moina tawdui du moina tawning mo tawroi elected government hai ba du moina tawdui ne hai the government officer moina yaw boi wa ne ai khamada Manipur government sok jiloi khangwani tawri wai kada wai da like karam area yaw re si khangwani ba ko adu gi poni adu huji gi ngak tang aina lojaraga constitution gi makha da su moi gi demand je phangma ya de si moi da hai bam change ba ko ahan ba da akhoi si merger tor chang gi bani hada hai Manipur merger gi 1949 tor chang gi bani akhoi international treaty ma da yufam oraga Manipur merge to India chang gi bani na akhoi gi territory si thugai ba ya de natraga heng merger gi men du no more bel like people na laura gi kari pa khompi gani adu pot mali ami sahana kaina mamang da hagi bodu su ani subada international law gi principle am lay UT possidendi juris haidana what you possess under the law colonial power na magi yalam ba boundary du ato lam am da pura chang matam da adu gi boundary do am redrawn to ya roi ba ko mase aina haibana te international court of justice ICJ na El Salvador case da just 15 judges na hire ga lai ga case ni sidi pre-emptory norm international law jus cogen ka we koi law mo na jus cogen ni kaino bu no derogation is permitted in any circumstances aba quite the wang norm international law adon asai gi aina haije UTI principle se UT possidendi juris haisi masidi jus cogen oira bane si akoi gi Vienna convention of law treaty ge article 55 na protection piri ni and aina habada almain laibani na article 3 will not apply to India akuma in case of Manipur la kane ba koi ade amana khtamo India na pusalaga akoi gi in re article 370 of the constitution haidana Jammu and Kashmir kai hibedo Jammu and Kashmir kai hibagi 2019 gi moi gi act se challenge tawbani Supreme Court ana in re article 370 of the constitution India haida Supreme Court haira khrabani state warambadagi union territory thugai basi India gi federal structure soi masi tawguno hairabne Manipur sibu hojiki just assumption ni kuki gi separate administration pir ga lehori Manipur macha du state obi ya haroi bako union territory ani thola ani natra ahum thola ani adu di hojiki in re article 370 haba just mangana held to Supreme Court na haire madu di kaino bi state gi union territory ondhabase Kashmir ondhari ni ko Ladakh haibunga Kashmir Jammu and Kashmir ani ondhari ne amai tawdana state tagi union territory ondhabasi India gi koi federal structure da soi yade and Supreme Court higher bane aduna takpati India constitution yengasu their demand is illegitimate adagi dinga saigi mogi su gi agreement aduna yengasu their demand is illegitimate hojikti ai wakhanda susi state assembly na bu sangdo no higher bane adu bodum sangdo khre they are not taken account assembly hai lobi jante bako people gi will gi mama log jante ana hojik taw baya base wari dum sabiu adu Manipur gi territory integrity gi sidi noi agenda su yaw yaro no khon hayom chang noi gi kai kari paisa pi ga dra noi du ngasai gi economic policy packet khra pi raga noi du su sorang du loiraga noi khulai sign da tawraga leidna ko misam on ga dra na traga noi gi battalion IRB hang sumaina kahitare akogi kuki kari Indian army kana hange bra mai hanga mo solution bata bane bako adu yadraga di susi advocate tawbiro susi nalin boy law tho government India na adu mo si last in the butt of the list aina khamada sumba terrorist sing si su sorang kai kana roi mamang da lan to akoina khanbada su da yaw su lan da yaw ba natro aseng bati aduga ngaktang lega mo moi kem du da muk changa ga mukulaga leiba khulai sing du kap thok pa adugi ba ma chakre bako aina khambada su ji meaningless ni anu best way di mo se military crackdown toroga mo se khoi jara khan Chhattisgarh to du maina ko maoist mayam lan atang mayam lo sun du maina sida ku atang di ku ki terrorist sai tar apha su yaw he adu khangre mo si lo shin magi waro shin ma lak para adu na bu solution odo mal government dia last di khalani masi kangu pham taw kangu ni mi yam de da mi lising ani ga tare la trang kan khoni adu hanuru ga siramani mayam na 2005 ti yenga di how many still survive natra ade anobu recruit to su yaro hai kai de no ano bo yaw re sibo khulai su pocket to bo yaro hai yaw ri su gi agreement du da ana su gi agreement si de in kham su agreement ni satna bidra agreement ne bako hai aduna ground room si fazen enforce to changi government India na aduga lamhen ma singsi logi matung mamang su gi agreement tu gai ba chairak pini gai iram bani ne adagi di
मोसी मसिंग थीनी हाइगिमनी थीब थीदब खंगदे मसिंग थीनी हाउ मेनी illegal immigrant याव foreign pot याव बरा मोय थीनी हारम बने मिनिस्ट्री ना अदुबु मोय सेंसस तौर तौदो खंगदे आई स्टिल डाउटफुल ओके का इंडिया मी मणिपुर की क्या यो फॉर्म तक लाख चौकी के मरोई नो जा मसी अखोई डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन खकने हजिक चथरे इजे अदुना ओके वेल एंड गुड यारे डेमोक्रेटिक ओइबा अदुम नेगोशिएशन अमा तवदबो मसी की आन क्वेश्चन दे लाइजे इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट हा सिंगना बगी वाफम दे लाइजे अदुना हजिक कॉन्स्टिट्यूशन की अखोई की करमबदा कमाई तौरगा सपोर्ट तौरगा हजिक लेरिबा अखोई की सु की मतंग दा अखोई की सेपरेट मखोई तालगो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड जी कमाइना जस्टिफाई तौदोनो हाबने आई लाक्सनी की कॉन्स्टिट्यूशन दे येंग मतमदा मोय की दी इचम सम आर्गुमेंट इदना असाइगे 329A हैदना पोंडिचेरी की लेदिना को पोंडिचेरी की तोंगा में 329A तो यूनियन टेरिटोरी की लेजिस्लेचर तो यावरेबो कॉन्स्टिट्यूशन दा पोंडिचेरी सु मासु तोंगा स्वान का खले नि इंडिया की वे बे ऑफ बंगाल खले नि अराबियन सीरोम दा तोंगा तोंगा चोमलपना मचा मचा मयाम ने बिंदु बिंदु ने माइ तो मोय कांगपोक पि करांग गाइसी पोंडिचेरी की टाइप ने तोंगा तोंगा लेसे अदुने मोयने यूनियन टेरिटोरी with legislature just like Pondicherry hapai cha adune Pondicherry map tu yeng da khoina khangi do mangai ba aduna adugi justification ni moina aduga asai gi article 3 acd state ama maming hongdok pi ai state ama tu gai bai ai article 3 de yaujai dana ko article 3 ga 329A duga aduni moina justification pi ri se akhoina pi ri justification na madu Manipur de apply to we yaroi moina Kashmir dong to he hai Kashmir du di they enter India only by instrument accession. Instrument accession ka sign tawra changi bane Kashmir di. Akoi di instrument accession tawre, the status the agreement tawre, adagi di adagi Indian Independent Act lai adu matungna ko independent oire adu 1949 da merge tawhi bane. Akoi di yam tangkak nai na international ki kano di yenga su treaty making process ki niyom niti du matang san sana tangkak nai na changi pot ne ko. Adu ki khena balai aduna law khonga demand ta phangni leiti ai humble appeal da di akoi somde su akan pressure to changi akoi honorable governor amasung ma gi council haigadra ade akoi board kari ba hoji ku suspended animation da leiba hoji na Delhi da leibiri ba moy mayam na pullaga one voice ta kari haigada ka lagi habu sugi wari sabi we have no objection tawada o Manipur integrity union territory ga haiba sum na te jada ba amon puthon ganu adudi akoi na judge ki court ta khoin uba garbel do nungthang do para garbel ka widna order tawdo maina union territory hokdo hek ngang po order adu to ngang ganu haina masi agenda item da su au ya honda bam change ba ko aduda akoi nungai ni adudi kanana haida ge da ministry of home affairs hayom change ba this is not to be included in the agenda in the future talk si to ga da ko su to roi haiga do ne ba ko adugi kanu du leibra da khorom da gi su madugi pot engine bang leibra lai tabra haija ko mun yengum change ba okay adugi pot khan ma chumi Santa aduna hajik chathariba suspension operation gi makha da hajik dialogue se tawriba talk se driver talk second talk ne hai ahan badan ngem ya base koi gi April gi manga da Manipur gi koi maite CSO kuki jogi CSO jing amadi MHA gi phamgi ba mifam laigre si matung da tonga tonga mifam yam ko phamgre adu tripartite oina phamba mifam je handak jina ani rak suba mifam ne hai aduna hajik se koi gi ahan bagi tripartite talk sina kari maram gi da mai pak ngam drino maduda koi gi lotion da bagi wafam laire aduga handak ki tripartite talk sina manung da lairi ba talk se kari oidoino hajik akoi gi yamna akoi lebak miyam da praja da koi haidok pura uncomfortable oiba adum wafam laire bra koi lebak si hajik akoi gi nena ta da ba adum sum phibam jida balance oina adumak laina ba manung da kari leiba oiba ya ge haibagi wafam da ni santa kari kari mot pibe ai marak lak sake si gi de kano haidok ba ya da wafam jide kano da gi dum lai su tawdri ngai da gi sumla ba ne ko magi record se sum phakala sum yeng de 1988 ta sai gi keno je form taw gi matam da ma na form taw gi particular agenda je keno ga na cookie zo interest hai ni ko sida chin cookie am na te ko cookie zo ga chin cookie ani kena ni ko cookie zo interest se ngasai gi ma se keno taw na ba ni adu ga ma gi home le ma jalingam ama form taw na ni cookie inhabited area in Manipur as well as in Burma hai ne ba swai ne ba ngasai gi UPF ka ngasai gi ojana hai ba UPF ki matam do yoksala ga na moi ani pullaga pistok taw ko matam sida India ki interest India ki economical interest ngasai Myanmar da le ba idar moi se India manung da phanga phange na tri Myanmar do su phanga su kai su bai de hai ne ba ai wakhan ne su me la lam be ko ngasai proxy war hai po se moi ani mak se ngasai ko ai to ge da moi in lam je fix oina lai te ba fix oina lai ta ni na somewhere atopa ethnic tribes singa khana ba se am to in thok pa
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅꯦꯅ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯂꯤ ꯃꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯩꯗ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯒ UPF ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯁꯜꯂꯨꯕꯅꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯊꯔꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯄꯥꯔꯇꯥꯏꯠ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯒ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯟꯅꯩ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯅ ꯏꯗꯔ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯅꯝꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ NSA ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯝꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯔꯤꯗꯣꯔ ꯑꯃ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ UPF ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯤꯗ ꯏꯗꯔ ꯏꯟꯁꯥꯏꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯔ ꯏꯟ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯣꯔ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯂꯩꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯂꯥꯗꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯆꯤꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ UPF ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ 1988ꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯝꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯔꯁꯅꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯔꯣꯟ ꯑꯊꯨꯞ ꯂꯩꯔꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯈꯣꯠꯂꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯂꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯣꯟ ꯑꯊꯨꯞ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯈꯪꯉꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤಷꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯄꯥꯔꯠ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 3 ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯇꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤಷꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦꯗꯀꯣ ꯏꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯨꯕ ꯖꯒꯥ ꯈꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯂꯥꯟꯈ꯭ꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ 1988ꯇꯩꯅ 1985ꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯔꯁꯦꯕꯀꯣ 85ꯗꯒꯤꯅ ꯄꯥꯜꯂꯛꯄ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯣꯜ ꯑꯦꯟ ꯁꯣꯜꯂꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ UPF ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡ ꯂꯧꯍꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯁꯦꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯑꯃ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦꯕꯀꯣ KYKLꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯔꯩꯄꯥꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ KYKLꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯔꯩꯄꯥꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯣꯔꯩꯄꯥꯟꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯕꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯂꯧꯊꯣꯔꯛꯄ꯭ꯔꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯂꯧꯊꯣꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯩ PLA RPF ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯥꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯆꯠꯀꯦꯔꯥ ꯆꯠꯂꯣꯏꯔꯥ UPPK ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨ KCPꯒꯤ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯤꯕꯨꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇꯗꯤ UPF ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯕꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯦꯕ ꯁꯨꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯗꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯝꯋꯦꯌꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤಷꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜꯃꯦꯟꯁꯦ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯪꯕꯤꯕꯗ MLA ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯍꯪꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯒꯅꯦꯇꯔꯤꯁꯦ ꯏꯗꯔ ꯍꯣꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ILP ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ IAS ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯐꯣꯂꯣ ꯑꯞꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ CSꯅ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯒꯅꯦꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯣꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯅ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒ ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔꯤ ꯇꯧꯅꯕꯅꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯂꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯑꯞ ꯇꯧꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯒꯅꯣꯔ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯌꯦꯕ Okay, ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯁꯥꯟꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯕꯤꯅꯤꯐꯤटिꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯥꯔꯖꯤꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯥꯔꯝꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 1988ꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯐ꯭ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ 1990 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯕꯦꯟ ꯑꯥꯎꯠꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯌꯥꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯂꯧꯊꯣꯛꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ 15-20 ꯂꯩꯔꯦ 24-25 ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯚꯟ ꯁꯥꯒꯩ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯩꯔꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯧꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯗ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯑꯜꯐꯥꯁꯦ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅ NSAIMC ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ
ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯧꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯀꯣ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ UPF ꯀꯦꯅꯣꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯇꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯏꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ NSNꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯥꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯦꯛꯖꯥꯖꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯂꯩꯖꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯀꯠ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ UPF ꯀꯦꯅꯣ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ 23-25 ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯥꯂꯤꯡꯉꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯤꯡ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯦ ꯇꯥꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯌꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗ ꯇꯥꯒꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯦꯠ ꯑꯁ ꯃꯨꯚ ꯑꯋꯥꯔ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦꯀꯣ ꯂꯦꯠ ꯑꯁ ꯃꯨꯚ ꯑꯋꯥꯔ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯦꯠ ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯒꯦꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯣꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯖꯔꯦꯠ ꯇꯧꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ 23 ꯃꯦꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯂꯧꯔꯒ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯒꯣꯋꯥꯒꯤ ꯄꯣꯟꯗꯤꯆꯦꯔꯤꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯔꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯦꯅ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯪꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯪꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯪꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯤ ꯈꯪꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯛꯁ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯖꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔꯤꯅꯣꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯥꯔꯒ꯭ꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯈꯤꯑꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯄꯜꯂꯛꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ 1990ꯗꯩꯅ 2025 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯂꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯂꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗꯀꯣ ꯑꯦꯕ꯭री ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯃꯗꯨ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯏꯔꯥ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯐꯥꯎ CSO ꯑꯩꯈꯣꯏꯐꯥꯎ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯁꯟꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤ ꯌꯧꯔꯦ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯄꯥꯏꯇꯥꯇꯣꯛ ꯑꯅꯤꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯑꯞꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯑꯞ ꯇꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯀꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ 26-27ꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤꯅꯦꯕ 26-27 ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤꯅꯦꯕ ꯏꯐ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯤ ꯁꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯨ ꯁꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯆꯣꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯐꯦꯔꯖꯣꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯡꯍꯥꯠ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯣꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯏꯚꯟ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯨꯝꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯃꯁꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯁꯇꯤꯡ ꯇꯥꯔꯝꯕ ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯂꯦꯐꯇꯅꯦꯟ ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯗꯦꯟ ꯃꯦꯖꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯃꯣꯏꯐꯥꯎꯗ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ 26-27ꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤꯅꯏꯠ ꯋꯤꯜ ꯕꯤ ꯑꯦꯟ eye opening exercise of how militancy prevailed and influx helped armament in the tribal zones ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ NSNIMꯒꯤ 50 years ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯀꯣ ꯆꯍꯤ 50 ꯍꯦꯜꯂꯕ armament ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯀꯣ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ 30 years plus ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯁꯤꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ 1988 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ UPF ꯀꯦꯅꯣꯒꯤꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯦꯅꯣꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ 1988 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯒꯅꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯥꯏꯂꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯥꯏꯖ ꯖꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯍꯟꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯦ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯎꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯆꯪꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯇꯜ ꯔꯤꯂꯦꯛꯁꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯂꯩꯗꯅ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 1988ꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯪꯂꯛꯏꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟ 1990 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯖꯥꯂꯦꯡꯉꯝꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯁꯦ ꯀꯣ ꯀꯨꯀꯤꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯈꯪꯒꯅꯦꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯣꯏ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯗꯥ 1990ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯁꯤꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯣꯝꯂꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯥꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ 1990ꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯒꯤ ꯄꯦꯛꯁꯤꯗꯤ 2005ꯗꯅꯤ
aduga tripartite aije 2008 tani aduna 1990 dagina 2005 fawa means 15 years haibidare 15 years se makoi je aine yadaba lal hobune haibasi india government ki magai dagi lauthokpa leite aduna ngasai thambi wafam dugi madungina mamang di hauna su je kari manam dagi thamai no congress ki matam da su thamam kana go mukhar shoi na khangam aduna hojik BJP matamda hojik suji makata extend over aduga bangda koi NI na bigi report ki matungina hojik lai riba Burma da based over PDF na Manipur da hojik lan taw na bagi na magta swaida makoi ga manaba chakta minaba adumba kuki la lobujing da funding taw matung na moina terror taw na Manipur da lan taw na masagi ba lamma law na bagi na magta lan taw na ba injalli haibagi na magta NI gi report phak lai grabane aduna hojik su makoi extend taw re su da makoi apamba demand mayam khak adum matam gi talk tawre adoi bada gadi hajik india gi manung gi oiba policy je santa sai wai je india gi policy da kita panbiram clear talk se ko 1990 da kuki nagaland tawtar so moi gi formation jidi 1988 ki mamang da gi kuki macha khulai paraga loina ready da lai rabne ko 1988 ta keno form do ne ba 1988 ta form do matung da moi gi agenda se nagasing na khangak patagi natraga moi over occupancy over standard where patagi NSN ga khara khana ba nuai da ba kun occupy to na patagi 1990 gi poche thoi ne ba adu matung da 93 95 side amukosu to we ba si thabak se ko aduna masi le kanda masi gi pe thokna why did government of India allow them to continue have never so zapre mang bi se ko adu ga sai gi pot ne ba coming back to the starting of keno ko kaino ha kanda either in Manipur India in India da hai kana in Manipur or in Myanmar akoi gi saruk amadi law da biya de ha moi ki jinda ne ba in Myanmar da law ta so India benefit ne ba dum maram ding sai gi kano se transition highway adu ada business ki kari lai me am se ko then akoi Manipur gi la law me am se ayam ba sai gi kano da base ta we ba Myanmar da base ta we na government of India na higher lai ram ni na Myanmar manung da moi gi oi ba yana ba group ma lai ba ha se adu akoi India gi allan missing intelligence kane ani suda NSN namdana ba adigi meite la lo namdana ba se akoi samna ba mase yamna open oina hayo da sajik tampak akoi meite la lo wasing na liberated zone na palami ni ado hosi adum kugi na kunda lai sini chochanpur da na wa UNLF yam le men tai akoi anga ga na hosi madu hosi single party am da lai sini mase liberate to so chak ki ne ba ada liberate to chak ki bisa nga sai gi ai wakhanda ai mo de ko se as a anga moina hai ta ne akoi ahlaman ma'am chathar ma'am dugi akoi na ngasi thengna basi ai personal opinion de ko sai kaino hai ga da hojik se khitang cookie sing se ko moi se indigenous people indigenous cookie wa na tana khitang ni over confident di oi male moi wakan da ko over confident oi male abdi akoi na chahi 1988 tai na ngasi 2025 pho 88 ta moi yana gi bagi kano keno sem bai wa ni ko lei badi adu ma mang dei le doi ne ba machet ma'am se ko aduna masai over confidence kamaina oi ga kana akoina sibo porokda government of India na koina hai baga yara laibo even 2023 dagina 2024 gi mebo chahi ama se akoi lam kanna thengna ko matam mauda Indian army na akoi bu ngasai gi bifurcate tawga buffer zone ama sema ga akoi freely move tawli hojiksu Christmas ki jagoi ga sa matam da khulai pai ba kayama ure beli de adu ma kem leite nuti do hojik pam phasana pha na ko tana tawri ko sigi stage fo yorobu akoi demand je handok tv da akoi stage zum tawga de akoi 100 to phangya da so koi 20 baudi phangada hai po che sine bala ise da sigi drama se kamai to ge kan da akoi gi keno se ibobi okram ibobi gi matam da keno se akoi gi district ano ba semam ba kangpok bi jiri bam ko si adagi none swai gi district sing je si semam ba si gi district sing je semam ba matam da masai gi keno kuki gi oiba advantage ama masai gi ke ni ko hojiki oja Premanda ga sai pan bi gi ba district ohum mari gi advantage se moina phangwe ba si pot phangge ba adubo government gi side gi di the administration to buda nuaina bane na hairaga sem gi ba district atane ba adu masi gi live reaction se ai nga sai jaw do government have se continuity ne aduna administration jing da cabinet na to advice na traga party gi leadership party gi flagship program gi matungi na to advice me am dune ba aduna ngasi akoi gi hojik akoi de leiba confusion se akoi political leaders na 2000 akoi political leaders na 19 ai wakhanda 1980 swai dagi akoi hek pokpo matam hai tare ne akoi hek pokpo matam swai dagi na 2025 pau si yam na hospos ba politically ambition leitaba apun ma Manipur gi wakhalon da sagatna bo honna da wa ba adugumba political atmosphere ma hoji leire ba ada
last time na tamningi pisi kai noi gana haziki separate administration natraga UT gi agenda se lalobagi oina di suan handu maram dinga sai moi lalobagi oina khulai pai basing gi oina suan handu oiba adu yengadui ji kai noi gana UPF keno sidi madi sai gi arm group me am dugi keno ni aduga keno sina khulai pai ba oina pro ojada ba tar ga su kene sina magi arm group ne ba kuki national army sina magi arm group ne ba ko keno sina amu magi political organization amane ba adu keno na ilekwa poche kene na adu maning dagi back tor kane ba tabu tabu yengadoi pochi di kai noi gana politically akoina kamain toroga convince toroga na government of India na Manipuri structure di land map to gi wana te ko land map to gi wana ta political stability ema akoi state sida program hona ba hojik la gadoi ba 26 ki census delimitation exercise sida India government na kari compromise toroga akoi da karam mong da moida convince toroga puge aduga akoi masigi convince toroga step sida akoi state ki politician me am gi kari role la kada ge abisine ba yamna lu je atai disi continuity se dum leine ba next ta amukazu tripartite to amuka to honje ba ko adu da su dum ha ka ne ba we reaffirm our stand adu ha ka ne ba UNC gi stand handok pra ne NSNA IM gi stand handok pra karam ta stand handok te akoi mete na naron gi handok pra akoi mete CSO gi stand handok pra karam ta handok te ba aduna leidoi je kai no ka na akoi gi political leaders sing sina ngasai gi finally akoi Manipur je kamaina place to je do adu yar chat toi le ko je ko